Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер және оқырмандар. Бүгін Нұрблог каналында ескі және жаңа заттар базарын тағы да аралайтын боламыз. Ұнаған заттарыңыз болса, комментарий қалдырып, каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Заттардың бағасын экранға жазып қалдыратын болам. Қанша пышақтан? Çok binasa bodu. Ben yarının kemi var. Bu benizin sakalesi. Aa, neyin көгі? Жигулилеринки. Қай жерін? Фарынғы ма? İşgeride koyama, abilesi. Tek, ana onu kamışlık. Жигулидің фарыны бар екен. Bir verdim. Іздеген жандарға Oy, bir kumulu dimetri bekendi. фарын ішіне қойсаң әдемі көрінеді. Осындай ретро іздеген. Yok. Zakir'in numara yok. Сіздікі ма? Ketler makul. Заттар сіздікі ма? Telefon numaranız қандай болған? Tek. 702, 702 650, 650 99, 99 55. 55. Осылай іздеген заттар болса бар екен. Canım. Комплект. Шуман, паяльник керек. Қанша oldu бағасы? 80? 80 мың. Қанша сен бұл? Сат тұрсын ба? Сат тұрсын ба? Қанша? Көрсей? Қанша примерно? 20 kurmayla sama ne ama? 20. Sağ Советский ма, ya? Ha? Советский ма? Самондар ойнайды. Қанша отыр ол қазан? 5 olur. Советский ма? Темір. Қанша олардың бағасы? 100 теңге. Всем могам. Советский. Мушник материалдан. Ата әжеміздің. Мұсыға салған. Берем өтсін ма? Сілді бар. Сізді ма? Hadi bakalım. Güzel. Bilgilerim. Yakın bakalım. Bayağı Şu balacı diye. Bayağı sen istiyorsun. Şu balacı diye istiktam olsun. Мушник материал. Bayağı sen istiyorsun. Koca biz bırak. Kojdan mıқты шығар бұл. Bayağı sen istiyorsun. Қалар қанша? Bu yakın. Bolar bir canım. Şey дейді. Қалай атың? Осыны
Беремет miyiz? 2000 беремет mi? 1,5 ай. He oldu. Ular qancha bo'ldi chugunlar? 5 ming. 5 ming. Tangda olabiliriz. Qazon. Qanday gerek? Ulkeni qancha? Ülkenin 35 oşağı mı? Nasıl şey? Bunlar da 18. 18. Uçma? Qancha bu? Adır tuttu beni. Yana bana mazgin tek duran şu var. Balon mu sağladı? O kaça balonda? 10 mu? Evet. Ne oldu bize? Kalkmasın bizim lan. Kalkmaz mı? Kimse zor. Gel bize damızda. Gireceğim. Ya kabak kaça? 4 euro. Mantıklı. Ne oynuyor bu? Бұл да 1 кило. 1,5 mı be? Мына 600 грамм. Ne o kaça? Бұл 2,5 теңге бағасы 1 кило ром. Қорықпай ала берсе жақсы қаптансın. Hoş görünüyorsa da alıp 10 kilo da geçmeyin. Biraz geç. Var kaça? Ulan 3000 lira. 12 10 atat. Ana amma. Tam balon mu kaça? Sarıçım, bu balonun zaten kuma gidiyor. Nasat kısmını verim, balonu verim, 15 bin kuşuk verim. Ana libo jerge var, uğuza verirsin de. Libo zaprak var. İşten geldi. Sol şasa. Yaman var mı? Spiralda geçti. Şunlar.